Jutro su iz Foče u okviru programa Majsko sjećanje na jošaničko stradanje krenule hodočasne jošaničke zadušnice. Učesnici hodočašća prepišači će od Foče do Jošanica da bi odali pomen za 56 nevinih srpskih civila koje su nakon mučenja prije 21 godinu ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine. Hodočasna povorka uputila se prema Jošanici, gdje je počinjen jedan od najsvirepih zločina u 20. vijeku. Na Nikoldan 1992. godine među žrtvama bila je i djevojčica od 2,5 godine. Želimo da odamo pomen našim nastradalim sugrađanima, a i još jednom da skrenemo na tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, da apelujemo da zaista odgovorni za ovaj stravični zločin budu kažnjeni. Ni kiša nas nije mogla omesti, jak smo odluci da istrajemo u ovoj ideji i ovoj akciji. Okupili smo se tu u nekom znatnom broju. U organizacionom odboru ističu da je sramno što nema pravde ni u 21. vijeku. O jošaničkom zločinu izvještavali su i svjetski mediji. Članovi odbora ne odustaju od nastojanja da se čuje istina. Učesnici će preći 13 km od centralnog spomenika u Foči do spomenika u Jošanici, gdje će uslijediti pomen parastos, paljenje svijeća, polaganje svijeća. Jošanica je i danas polupusto selo u koje se nije ni ono malo preživjelih Srba vratilo. Kuće i imanja su u ratu porušeni i uglavnom neobnovljeni.